இலங்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலகின் மிகப்பெரிய மற்றும் அதிக பெறுமதி வாய்ந்த அரிய வகை ஊதா நிற நட்சத்திர மாணிக்கக்கல் கொழும்பில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 3563 கேரட் எடையுள்ள இந்த அரிய வகை மாணிக்கக்கல் 2023ஆம் ஆண்டில் ரத்தினபுரி பகுதியில் கண்டெடுக்கப்பட்டிருந்தது. உலகில் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஊதா நிற நட்சத்திர மாணிக்க கற்களில் இதுவே மிகப்பெரியது என பெயரிடப்பட்டுள்ளதோடு இது ஒரு இயற்கையான ஊதா நிற மாணிக்கக்கல் என விஞ்ஞான ரீதியாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. ஸ்டார் ஆஃப் பியோர்லேண்ட் என இதற்கு பெயரிடப்பட்டுள்ளதோடு 6 கதிர் கொண்ட நட்சத்திர வடிவத்தை கொண்டுள்ளது. மற்ற கற்களை விட இது மிகவும் சிறப்பானது எனவும் கூறப்படுகின்றது. இதன் பெறுமதி 300 முதல் 400 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு இடைப்பட்டதாகும் என மதிப்பிடப்படுவதாக இம்மாணிக்கக்கல்லை அறிமுகப்படுத்தும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட இலங்கை மாணிக்கக்கல் ஆய்வுக்கூடத்தின் பிரதம ரத்தினக்கல் ආய்වාளர் අෂාන් අමරසිංහ தெரிவித்தார். දැනට ලෝකේ වාර්තාගත වෙච්ච ලොකුම දම්පැහැ ස්ටාර් සෆයර් එක. ඒ කියන්නේ ආර්නූල් මැණික. ආර්නූල් කියන්නේ ස්ටාර් සෆයර් කියන එක සිංහලෙන්. එතකොට ආර්නූල් මැණිකක් තමයි මම මෙතන දිස් කරන්න යන්නේ. මේක දැනට ලෝකේ වාර්තාගත වෙච්ච ලොකුම ආර්නූල් මැණික. කැරට් 3500කට වඩා බරක්කින් සහිතයි මෙතන. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ආර්නූලක් දකිනකොට ඒ ගල කපනකොට තියෙන හැඩයටම තමයි ගොඩක් වෙලාට කපන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕවල් හැඩයකට නැත්නම් ටිකක් ඔඩ් ෂේප් මේ කියන්නේ අවිධිමත් විදියට තමයි කැපෙන්නේ. නමුත් මේ ගල ඉතාමත් අලංකාර ලෙස රවුමට කපලා හොඳ රවුමක් සහිතව තමයි කපලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් ලැබිච්ච ලොකුම දේ තමයි මේ ආර්නූලේ අඬු 6. ඒ කියන්නේ ඒකේ ආම්ස් 6 හොඳට එක විදියටම නොකැඩී ලස්සනට විහිදිලා තියෙනවා. ගොඩක් ඒවා අපි දකිනවා ස්කැටර්ඩ් වෙච්ච නැත්නම් විහිදිච්ච භාගයට ආපු එහෙම අවස්ථා. දැන් මෙතන හොඳටම නූල් 6 හොඳට පේනවා. සහ විශේෂත්වයක් වෙනවා ඒ නූල් ඇවිල්ලා එතනින් නවතින්නේ නැහැ. මේක යටටම යනවා. ඒ කියන්නේ බඳ හරහත් යනවා මේ නූල් 6. ඒක ලෝක විශේෂ දෙයක්. සහ මේක හොමෝජිනියස් කලර් අපි කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඒ වර්ණය එක ලෙස පවතිනවා මුළු කලයේම. කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට අපි දන්නවා සාසෆයර්ස් වල එහෙම මද රොක් එක. ඒ කියන්නේ මාතෘ පාෂාණයේ තියෙන කැල්සයිට් එහෙම සුදු වෙලා තියෙනවා. එහෙම නෙමෙයි මුළු ගලේම එකම මූලද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය තියලා ඒ ගල විහිදලා තියෙනවා. මගෙන් ඉස්සල්ලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. මම පොඩි විවේකයක් ගත්තේ ඒක ගැන කියන්න මේකේ වටිනාකම කොහොමද කියලා. පොඩි ඉංගියක් දෙන්න මේක මිලියන 300ත් 400ත් අතර US ඩොලර්ස් වටිනවා. දැන් අපි කරගත්ත සමීක්ෂණවලද පරණ ගල් ගියපු මිලවල් අනුව අපි මේකට නිගමනයකට බහැලා තියෙනවා මේක 300ත් 400ත් අතර මිලකට අලෙවිීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා. ඩොලර් මිලියන මේ වගේ ගලක් ගොඩක් වෙලාට යන්නේ මේක දැන් ආභරණයකට දාන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. එතකොට මේ වගේ ගොඩක් වෙලාට යන්නේ කලෙක්ටර් කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ එකතු කරන්නන්ට සහ ධන කුවේරයන්ට. ඒ කියන්නේ අපි කියමු සමහර රටවල ඉන්න ධන කුවේරය ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ලෝකේ තියෙන එකම දේ තමන් සතු කරගන්න. ඒ වගේ අයට සහ මියුසියම් පීස් එකක් හැටියට. ඒ කියන්නේ මියුසියම් එකක තියන්න පුළුවන් જાති පීස් එකක් හැටියට. මියුසියම් වල තියෙන ලෝකේ එකම තියෙන එකක්. නැත්නම් විශේෂ ගලක් මොකක් හරි. දැන් ස්මිත්සෝනියන් ආයතන වගේ ආයතන වලින් මේ වගේ ඒවා මිලදී ගන්නවා සහ ඒගොල්ලෝ සතු කර ගන්නවා. ලංකාවේ ගල් තියෙනවා ලොකු ගල් බ්ලූ සෆයර්, ස්ටාර් සෆයර් සමහරක් ඒවා ලංකාවේ නම නැතුව පිටරට නම් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉන්දියා නම ගිහිල්ලා තියෙනවා බොම්බේ සෆයර්ස් වගේ. දැන් ඒ වගේ වෙලාවක මේක අපේ ලංකාවේ නම සහිතව ලංකාවේ දෙයක් කියලා ගියොත් ඒක රටටම විශේෂ ஆடம்பரம். மையத்தில் செழுமையாக உயர்ந்து வரும் இந்த குடியிருப்பு திட்டமானது நகர்ப்புற நாகரிகத்தையும் நுணுக்கத்தையும் புதிய அளவில் உயர்த்துகிறது. பரந்த இடவசதி, உலகத்தர வேலைப்பாடுகள், தனிப்பட்ட மாடங்கள் மற்றும் அழகிய நகர காட்சிகள். யாழ் ராயல் பேலஸ் ஆடம்பரமும் பெருமையும் ஒன்றாகும் வாழ்க்கை இங்கிருந்து. யாழ் மண்ணின் மிக உயரிய முகவரியில் உங்கள் கனவு இல்லத்தை இன்றே முன்பதிவு செய்ய எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.